Slovenija in Nigerija imata sicer dobre diplomatske odnose, ampak po besedah guvernerja premalo gospodarskih aktivnosti med državama. We felt that look, we could come in here and really ratchet up or ramp up economic activities between, at least start between Ondo State and Slovenia, in terms of exchange, in terms of industrial, economic exchanges. We think coming here will afford us opportunity of opening up the country to Slovenia. We, for instance, we have a lot of solid minerals. We have a lot of mineral deposits. We are an agrarian society. We grow quite a number of things that I know will be needed here in Slovenia. And there are areas here in Slovenia that, when it comes to issue of advancement in sciences, we want Slovenia to come and play a part in the the development we have in Ondo State. That's why we're here. Zanima jih predvsem intelektualno znanje našega mesta. Tekom jutrišnjega dneva naj bi med Univerzo Maribor in Ondo State University bila podpisana tudi pismo o nameri o sodelovanju in izmenjavi študentov in tako tudi profesorjev. Tako da prve študente iz Nigerije lahko mogoče že pričakujemo v mestu Maribor konec naslednjega leta. Ob izmenjavi znanja se odpirajo priložnosti tudi za slovenska podjetja. Guverner Ondo State namreč gradi kliniko za zdravljenje raka in rakastih obolenj in slovenska podjetja, predvsem pa mariborska podjetja, bodo pomagali v tem projektu. Nigerijski predstavniki izražajo zanimanje za obnovljive vire energije. Torej hidroenergija, s katero imamo na Dravskih elektrarnah ogromno izkušenj oziroma največ v Sloveniji, potem iz področja bioplina, severovzhodna Slovenija s temi bioplinarnami je tudi dokaj blizu Maribora in pa fotovoltaika. Ob številnih gospodarskih izzivih se Slovenija z Nigerijo povezuje tudi na duhovnem področju. Mi sodelujemo z njihovim tradicionalnim babalavom že 12. leto. Prihaja na obisk v Slovenijo in uči stare kulture in filozofije. Zanimivo nam je bilo to, ker vsi, ki raziskujemo sebe, na nek način iščemo v teh starih kulturah modrosti. Sicer pa so se predstavniki nigerijske zvezne države Ondo v Sloveniji dobro počutili. It's been wonderful. We have been warmly received here in Maribor. It's been a wonderful thing. We have been to the hospital. We are going to the cancer center tomorrow. We had exchanges, and you were with us when we met with the mayor. And look at the winery. We opportunity to see the oldest wine tree in the world. An opportunity to even visit that winery was a marvelous thing for us. And I believe that we have just started. We know that we are going to be back very soon, and we expect a delegation of from Maribor, from Slovenia to be back in Nigeria soon, so that all of us will have this exchange, so that what we try to plant today should germinate very soon. Kljub številnim dolgotrajnim upravnim postopkom si organizator srečanja obeta skorajšnjo realizacijo vseh omenjenih projektov.